Ese ujya wumva bavuga ngo umuntu yabaye kaburabuza? Uyu munsi tugiye kureba hamwe inkomoko y'insigamigani yabaye kaburabuza. Uyu mugani bawuca babonye umuntu w'ikirushya muri byose, aburabuza abo bari kumwe nibwo bagira bati yabaye kaburabuza. Wakomotse kuri Sentasi ya Rugema mu Bwanacyambwe, ubu ni muri Kigali ni ahagana mu mwaka w'1700. Uwo mugabo bahimbye kaburabuza yabayeho ku ngoma ebyiri zikurikirana, iya Cyilima Rujugira n'iya Kigeli Ndabarasa. Iryo zina rya kaburabuza si rye rya kibyeyi ahubwo ni irihimbano. Irye bwite yari Sentasi ya Rugema, iwabo hakaba i Karama ka Kigali cya Mwendo. Igihe kimwe rero u Rwanda rwigeze kunesha Ubugesera, bumaze kuneshwa hasigara abanyarwanda bake bo kubuyobora. Ubwo rwagabaniraga n'u Burundi kuri Rubavu, abanyarwanda bamaze kwikubura, abarundi babwendaho igice kinini cyane, bageza ku rugabano ruri ubu ngubu. Haciyeho iminsi mike Ubugesera bumaze gutsindwa, Ndabarasa arima abugabira Sentasi ya Rugema. Nuko Sentasi ajya mu Bugesera arabuyobora, ararundisha ararabukirwa, inka bamurundiye n'izo bamurabukiriye azihera Abanyabugesera. Abantu mu Bwanacyambwe babonye ko Sentasi agabanya Ubugesera bihutira kumukeza. Bageze i Bugesera basanga inka zose yabonye ziragiwe n'abantu baho, izindi yarazibagabiye, bapfa gukubitiriza bamugumaho. Haciye iminsi mwene wabo wa Sentasi witwa Muhoza aramubaza ati: ko ndeba ibintu byose wabyihereye Abanyabugesera, nka rubanda rw'iwacu rwaje kugukeza ruzamera rute? Sentasi aramwumvira arumirwa, ageze aho aramubwira ati: nguhaye kujya tujyana mu biraro by'inka zanjye kureba uko bazifashe. Buracya bombi barashogoshera bajya mu mashyo y'inka kugenzura abazifashe neza. Ariko Sentasi we icyamugenzaga si ukureba uko inka zifashwe, ahubwo ni ukwiyenza ku Banyabugesera kugira ngo abone urwaho rwo kubanyaga ashobore kugabira ab'iwabo mu Bwenecyambwe. Nuko batangira urugendo bajya mu biraro. Batungutse ku kiraro cya mbere, umushumba amurika inka basanga zifashwe neza. Sentasi abuze ubwoba rwo kumenyaga, atara impamvu yitoza ubusa, yisindikiza ku nka zidakemuye ubusenzi n'izidakanye amatwi n'inyana z'inshuke zirishana na za nyina. Umushumba amusobanurira impamvu, Sentasi azibuzemo urwaho rw'ikinyago, aramwitegereza n'impuzu ahagatiye atera hejuru ati: ntukampagatirire impuzu mu nka, ngiyo mbwa, ati nako zivemo. Ubwo wabaranyazwe hagabana uw'iwabo mu Bwanacyambwe. Bakomeza urugendo. Sentasi na Muhoza batungutse ku wundi mushumba, nawe aramurika basanga inka ari nziza. Sentasi abuze uko amugira, amushora mu bibazo by'akaburabuzo nk'ibya wundi wa mbere. Ageze aho aramutumbira, asanga akenyeye impuzu, nawe aramubwira ati: ntuzangarure impuzu mu nka. Nawe aranyagwa hagabana uw'iwabo mu Bwanacyambwe. Aho barahava batunguka ku bundi bushyo. Noneho Sentasi abona umushumba we yacitse ino, agenderaho yiyenza ati: sinshaka icyo kintu gicitse mu nka zanjye. Umushumba anyagwa atyo hagabana Umunyabwanacyambwe. Nuko akomeza kubiyenzaho anyaga Abanyabugesera agabira Abanyabwanacyambwe, basigara ari bo bategeka Ubugesera n'inka zabo. Nibwo rero Abanyabugesera bamwambuye izina rya Sentasi, bamuhimba irya kaburabuza rirahama, kuko yababurabuje bose abatayeho impamvu zo kubanyaga agira ngo agabire bene wabo bari bamwatamiriye ku byo yagabanye, bakabivukamo amata y'impundu. Kuba kaburabuza ni ukuba ikirushya. Ngayo nguko. Niba ushaka ko dukomeza kubana, kanda subscribe kuri uyu muyoboro mugari kugira ngo tujye dukomeza tubane neza mu buryohe bw'insigamigani ndetse n'amateka y'u Rwanda. Niba ufite igitekerezo cyangwa wifuza indi nsigamigani twavugaho, wayandika muri comment section, hanyuma ubutaha tukaza gukora insigamigani. Ngayo nguko. Naho njye nitwa Dukundimana Aime Frederic.